Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Asithi ukubheka lo mdwebo wethu esinawo la. Sidwetsheliwe i-angle yethu esuka ino A ibe nawo B C D E F G H. Sibamba ku H. Wathiwa lapha phezulu i-angle yethu ya ABC njengoba ngidwebela ya ABC ini i-isosceles. Kwase kwathiwa G athi ngidwebela u-isosceles wethu qala. Umniningwane obalekile basiphe wona. Kwathiwa uG wethu uCG ncase CG ungu-24 ncase uBH uyalingana no DF uGF ungu-12 GF nangu ungu-12 kwathiwa kuphokunye sikuphiwe uFE nangu kwathiwa ungu-6 ilokho esikuphiwe. Usuye sesiyabuzwa ke sengicishe ngathi usuyabuzwa unami sesiyabuzwa ke kuthiwa uCBHFD banela bani bona zithini ikhala zakhona bangobani bona njengoba siphiwe abanye kodwa sangaphiwa bona bezimele ukuthi bangubani uCBHFD safakelwa i-question mark. Asibone ukuthi siqhubeka kanjani. Singabe sisiyadlulela sibhekisisa ukuthi khona okunye kuyi-angle mhlawumbe singazange sakuthola noma sakubhala sikuveze noma sikuqhakazise nako ukukhombisa ukuthi kuyi-angle yakhona. Asibone ukuba khona okunye sikuphiwe singakufakanga akukho esingenako nje lokhu evele singaphiwanga kona ukuthi asinako. Uma siqhubeka sibone sesifika phi. Sibone yini seyifakela sino angle ya CGE sibe no angle ya DFE esingathi iyefana kanjalo esingathi iyefana sobe singalenzanga iphutha ukuthi uCGE uyefana no DFE singathi lawo ma-angle ayefana. Imapha ama-angle esingathi ayefana kubalekile ukuthi yabona bowenza ibale njengalezi uthi ukubhekisisa ngoba maningi ama-angle uyawabona maningi lana futhi sisebenza nani nangomdwebo impela unento eningi ngakho kumele uqaphele ubhekisise kahle nanokuthi phela futhi kulo mdwebo wethu sibuzwe okuningi ngawo lo mdwebo. Angithi sifuna ukutholani sifuna ukuthola i-area sisebenzisana ama-similarity phakathi nama-congruence ethu awo lama-angle. Sifuna ukwazi ukuthi la phakathi uCBHFD ungubani kahle phakathi. Asibone uDF wethu sithe over 24 over 24 wakhona sukhiphe kanje sibe no DF esuthola ukuthi ungu-8 halala. Siyabonga siqale sithole oqala osisiza kakhulu sohambe sithole naloko okunye sihlanganisa size sithole i-area yethu yangaphakathi sibe sihambe kanjani sihambe ngendlela yokubheka ama-similarity kube kumnandi kakhulu. Asibone sidlulele ngapha yabona ama-angle amaningi avulekile noma akhona ama-angle ethu. Asibone ukuthi siqhubeka kanjani. Sifuna manje ukuthola isikhala ubani omunye ongasisiza ukuthi sithole noma esishoda ngayo
okuzosisiza phela ukuthi isikhala sethu i-area yethu ephakathi sikwazi ukuthi siyithole phela manje. Asithi angle AHB iyelingana noma iyefana nayiphi angle sisebenzise u-AHB efana ne-angle yaka-F noma ya-EFD kuyefana nje. Sithi lawo ma-angle ayefana. Uma sithi lawo ma-angle ayefana ke sithi asimila ayefana, asibona ukuthi lokho kwesifinyelelisaphi. Sibona ukuthi sizofika phi nayo nalo lolwazi. Asibone G wethu ukuthi u-AH wethu sifaka kubani lapha ku skens ka 1 minus 6 noma sithi u6. Siqhubeke yiphi enye angle singayifanisa nje u-AGH suthathile u-AHB suthathile lokho. Asisekho isidingo sokuthi sithathe lokho. Kuphi okunye kushodayo? Siyavula nje ama-angle ethu esinawo okukhombisa ukuthi uyabona ukuthi phakathi kwawo lo mdwebo wethu sikuthola kube kuningi noma singakubuzwanga, kodwa ekuzomela siqaphele siyakuthola kube kuningi. Ngobani? Ngoba siyakudinga ukuthi nje sibe nolwazi lwakhona. Asithi-ke sithatha futhi yona le angle yethu ya-AHB. I-angle yethu ya-AHB sithi sine AGC. Sithathe ne-angle yethu ya-AGC. Sibone ukuthi uma sithi ayafana khona inombolo esizoyithola noma khona umphumela esizowuthola ozosenza ukuthi sisheshe sifinyelele kwimpendulo yethu. Sithola u-8 singobamba njengokuthi u1/3 sibe no 6/A G. Sithola ukuthi u-AD ungu-18 sugoqe kanjalo. Sithi u-AG u-A kuze kuyofinyelela ku-G ungu-18 okusho ukuthi singathi u-HG ungu-12 ngobani? Ngoba lapha u-AH subambe ku-6. Uyabona ukuthi ukwazi okunye kuyakusiza ukuthi kukuvulela amathuba okwazi okunye okulandelayo noma kade ungakubuzwanga. Asibone ukuthi uma sihlanganisa sithi 36 o-18 ababili, asibone basihlanganisa ke manje. Sithi i-area leya phawu ngithi lisuke limele i-area ya-ACE sikhipha ngani? Ngokuthi half times base times height. Okusho ukuthi soba no half times 36 times 24. Sibone ukuthi sidlulela kanjani. Sibale ngokushula ukushesha 18 24 senzansi 36 basiqhubeka 72 36 432. Impendulo esingayibamba khona 432 isikhala sakhona siphelele noma i-area yethu vele kade sibuziwe ya CBHFD singayibamba khona lapha yana kabanika 432. Uyakubona ukuthi kuyasiza ukuthi siqale uma subuka umdwebo wethu sihlukanise siveze ama-angle amaningi akhona esiwatholayo phakathi. Uma siphuma ekuvezeni ama-angle ethu kuyasiza ukuthi senze njani? Siloke sisondela kancane kancane kwimpendulo yethu. Khumbula ukuthi kuno-48 kuzomela siwukhiphe. Basithi 432 minus 48 uzosipha 300 ba. Kamnandi nje 384 kalula kanjalo. Uyabona ukuthi isibalo sethu noma
sibukeka ngathi sidonsile, sisasebenzisa imithetho efanayo nezinye izibalo ezisebenzisa ama-similarity. Sisebenzisile-ke lana i-similarity ukutholani i-area phakathi komdwebo.